Going to hey KTM Duke 250 master cylinder cap chunga hi kan vo don ni stainless steel ania hi chu ama hian fiber laser marking kan tia kan vo don ani epoxy compound M seal yang lai kuel biar aron ponga sih ki hold on yeah anh em muốn xem mấy nghe tấm mọ mọ luôn xong rồi nakina khan hona lo ngai ve po in emi akil na ti boi lo tur hi ti khang hisab khangai ve do boxi a ti khachun hon thei tur angai ta ila thome